Makuru agezweho nonaha yemeza neza ko igisirikare cy'umutwe wa AFC M23 Alliance Fleuve Congo cyamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane. N'umwanzuro watumye abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Congo, abarundi ndetse n'abacancuro babiri bose imirambo yabo yongeye kugaragara neza mu bice bya Mikenke. Inkuru igezweho iremeza neza ko igisirikare cya M23 mu rugamba ku butaka bwa Congo muri Kivu y'Amajyepfo ngiye kubera imirwano ikomeye cyane yahuje M23 ifatikanyije na twirwanaho izi ngabo z'abanyamurenge, dore ko bari bahanganye na coalition y'ingabo z'igisirikare cya leta ya Congo nyine bafatikanya nk'uko bisanzwe. Barabacancuro ngeye kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba mu bijyanye no gukoresha drones, ndetse ingabo z'abarundi zari zihabaye cyane igisirikare cya leta ya Congo FARDC ndetse na Wazalendo. Ariko benshi cyane ibimaze kuba nibyo bari kwibazaho, niki kimeze nk'inkuba cyakubise izi ngabo za Congo ndetse n'abazifashaga kugeza ubwo imirambo yivangavanze. Nta Barundi, nta Wazalendo, nta FARDC, nta bacancuro, bose ibintu bibaye bibi cyane. Biravugwa neza ko hanapfirimwe abasirikare bakomeye b'igisirikare cya Congo. Ndaje nkubwira amapeti yabo ndetse nuko operation yagenze. Ndahita nanone nkujyana mu bice byo ku butaka bwa Congo, ariko nanone werekeza mu bice bya Warikare haravugwa M23 yongeye gukora tombe mu gace. Ndakubwira ko gace ndetse nuko byagenze, dore ko FDLR yari yakomeje kugenda ihagarara mu mihanda ndetse no mu birindiro byayo, ariko yaje guhinduka ubusa. Turajya ku butaka bw'u Burundi nkubwire ko abarundi bakomeje kwikoma perezida wabo. Ni iki mu by'ukuri abarundi kiri kubagumura ku buryo bari kuvuga neza ko perezida wabo agomba guhesha agaciro igisirikare cyabo batitaye ku biri kuba ndetse n'abapfuye. Bavuga ko atabazura ariko agomba kugira ikintu akora, kandi wumvisha ibyo bari gusaba bisa naho bigoye cyane. Ndaje mbigusesengurire ndetse urumva byinshi cyane bisobanura izi nkuru. Nibyo na makuru agezweho nonaha yemeza neza ko FARDC, abarundi, Wazalendo ndetse n'abacancuro bamaze kumera nk'abakubiswe n'inkuba birometero 2 gusa uturutse Mikenke neza nyuma yo kuma M23 yamaze kwigarura Mikenke ifatikanyije n'igisirikare cya twirwaneho. Mikenke kandi ikaza kuba hari hamwe mu bo igisirikare cy'abarundi cyari cyaragize barracks, ibirindiro bikomeye cyane. Aha habaga n'ingabo za leta ya Congo, habaga ibirindiro bikomeye cyane n'abawazalendo bose. Aha rero M23 ifatikanyije n'igisirikare cya twirwaneho, twababwiye inkuru z'uko mu minsi igera kuri nishize cyangwa 5 bakoze tombe ndetse hano bakayigarurira. Ariko ibyongeye kuba nuko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Congo ndetse n'abafatikanya bari bafashe initiative cyangwa se icyemezo, umwanzuro wo kugaruka kwisubiza Mikenke, ndetse bifatishije intwaro ziremereye cyane. Kuri inshuro bari bongeye kugarura drone zo mu bwoko bwa kamikaze, dore ko arizo za buri buborohere gukoresha muri ibi bice, dore ko arizo zitagoye kuko izi ziturikana n'ibisasu byazo. Amakuru aragaragaza neza ko ibyabaye kuri abasirikare bisa no gukubitwa n'inkuba. Benshi bemeza neza ko na n'ubu imirambo y'ingabo za leta ya Congo ndetse abacancuro, abarundi na Wazalendo yivangavanze ni nk'ibirundo bibiri. N'amakuru avuga neza ko M23 yaje kubashuka ndetse ikabereka neza ko ikiri mu bice bya Mikenke neza ifunze ibirindiro. Ariko intare za Sarambwe zasaga naho zamaze gusohora abasirikare benshi cyane bafite imbunda zisa naho zirasama kompura basohotse muri Mikenke, dore ko bari biteguye neza ko bashobora kuza kugabwaho iki gitero. Abasirikare rero bakimara kuza muri ibi bice, amakuru avuga neza ko ingabo za leta ya Congo zateganyaga kwisuganya neza mu gihe zari zikiri kwiyoruganiza ndetse zamaze gupanga. Abacancuro bamaze gutanga oda yaho izi ngabo ziza kugenda zinjirira kugira ngo drone zize kubafasha ndetse hataza kubaho kwirehekura bakaza kurasa mu ngabo zabo. Ibi rero nibyo byabaye nkaho biba intandaro y'urupfu rw'abasirikare, mu gihe umusirikare wa nyuma w'igisirikare cya leta ya Congo yaramaze gufata ibikoresho yerekeje imbere kugira ngo baze kuba baseparating ibice bari bagiye kwinjiriramo. Hahise harekurwa amakompura agera kuri 6 yihuta cyane y'igisirikare cya M23, n'amakompura yabaye nkazibya ndetse akazibya amatwi ku buryo bukomeye cyane, ibiturika bikubita ivumbi ritumuka. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Congo n'abarundi ndetse na Wazalendo n'aba bacancuro basaga naho bari mu kivunge kugira ngo
ngo biregurupe. Ibi nibyo byatumye bapfa ari benshi cyane, bapfuye ari benshi cyane bitewe nuko barashwe bari mu kivunge kandi baratswamo amakompora aturika bimeze nk'ibigrenade, ndetse ibintu byagaragaje neza ko abasirikare b'igisirikare cya M23 batanze isomo. Ubu tuvugana imirambo iruzuye, benshi bemeza neza ko uru rugamba nyamara igisirikare cya leta ya Kongo gikwiye kureba uburyo ibibazo byakemuka mu bijyanye na diplomasi, kuko urugamba byo byarananiranye. Nanone ndakubwira ko ibisa naho ari ibintu bidasanzwe byongeye kubera hano ku butaka bwa Kongo werekeza za Walikare. M23 yongeye gusekurana n'umutwe wa FDLR ubarizwa kwa buriya butaka wari wagerageje kwitambika agace M23 yashakaga kwibikaho kugira ngo ibe isekuyarinze cyangwa se ikiza umutekano ku nzira zayo inyuzamwe ibikoresho. Ubu tuvugana amakuru avuga neza ko imirwano yabereye hariya za Walikare neza abacancuro ntabwo bari bahari, zari FDLR na Wazalendo. Byaje kurangira akagozi gacitsemo M23 ifata agace gatoya bivugwa neza ko kegereye umuhanda ishaka kujya yifashisha inyuzamwe ibikoresho, akaba ari nayo yari target yo kurwana muri aka gace. Ku butaka bw'u Burundi rero perezida w'igihugu cy'u Burundi ndakubwira ko yamaze gusa naho ahura n'uruva gusenya. Nicyo kiri gutuma abaturage batangira gushyira perezida wabo kuri pressure kugeza kuri uru rwego. Amakuru aturuka ku Burundi cyangwa se mu Burundi aremeza neza ko nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi ari kuri pressure ikomeye cyane nyuma y'uko abasirikare be bakomeje kugwa ku butaka bwa Kongo. Abarundi baravuga neza ko bamubwiye kuva na mbere, ndetse bikaza kurangira avuniye ibiti mu matwi bati abapfuye ntiwabazura, ariko dushaka kubona bariyo bata kandi dukeneye ubusobanuro ku mpamvu ndetse n'inyungu yatumye ujya muri iyi ntambara. Ibi rero benshi bari kuvuga neza ko abaturage bamaze kugumurwa na bamwe mu batavuga rumwe na perezida w'u Burundi babarizwa mu nzego za gisirikare zikomakomeye. Abo z'u Burundi zitunguwe ku buryo bukomeye cyane, zikaraswamo n'igisasu gikomeye cyane kizanywe n'iyi drone yo mu bwoko bwa kamikazi. Benshi batangira kunuganurwa neza ko ashobora kuba ari intare za Sarambwe. Bamwe bati M23 ntigeze igaragaza intention yari yose yo kuba yarasa ku butaka bw'u Burundi, by'umwihariko mu birindiro by'ingabo z'u Burundi. M23 yagiye yirwanaho ndetse ikanababaza ku buryo bukomeye cyane ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bwa Kongo, ariko ntigeze igaragara yambuka umupaka. Bamwe batese igisirikare cy'u Burundi cyatangiye gusubiranamo kugeza ku rwego batangiye kugenda bategana imitego, dore ko ibi byose bitangira kugenda byegekwa kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi, kuko bisa nkaho muri iyi minsi ari we ibintu byose bari kubyegekaho, kuko asa naho atari kuvuga rumwe n'inzego za gisirikare. Kugeza kuri ubu basirikare b'u Burundi bamaze kugaragara ko bapfuye bishwe n'iki gisasu cy'iyi drone yo mu bwoko bwa kamikazi yarekuwe n'abataramenyekana. Benshi bavuga ko ashobora kuba arimo M23, ariko kandi nta kibyemeza nanone, kuko bivugwa neza ko iyi drone kugeza kuri ubu ngubu iki gisasu kikimara guturikana abasirikare nk'uko iyi drone yari ikizanye, ntabwo baramenya aho yahagurukiye, gusa babonye igice yaturutsemo. Amakuru aremeza neza ko igisirikare cy'u Burundi kugeza kuri ubu ngubu cyamaze gutangira iperereza binyuze mu butasi kugira ngo haze kumenya uwivuganya abasirikare barenga 17. Abandi bagera kuri 32 bo bamaze gukomereka nk'uko amakuru abitangaza. Igisirikare cy'u Burundi ntabwo kigeze gisohora itangazo, nibyo dutegereje kugeza kuri ubu ngubu ngo kibe cyavuga ibyavuye mu iperereza, dore ko iperereza rigitangira gukorwa nyuma y'uko iki gisasu nabwo aribwo kikimara guturitswa nk'uko bitangazwa. Ibiro ntaramakuru byatangiye kugenda bivuga neza ko abasirikare b'u Burundi bo ubwabo batangiye gusubiranamo ku buryo igitangaza ahubwo ari uko baba batari kugenda bicana, kuko bisa nkaho igisoda cy'u Burundi FDNB cyamaze gucikamo ibice. Abari inyuma ya perezida General Nyiricyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndetse abandi bamaze kumwigumuraho bakaba bari kuba generali bamwe na bamwe, ndetse nk'uko bivugwa neza ko General Prime Niyongabo nawe yagaragaye nk'indyarya kandi yafatwaga nk'inshuti ya perezida w'igihugu cy'u Burundi. Kuri ubu rero bikomeje kugenda bigorana ndetse biba nkaho ari ibintu bidasanzwe kuri uyu mugabo uteretse igihugu cy'u Burundi ukomeje kugenda ategwa imishibuka.
perezida w'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bamutega imitego itandukanye, aho benshi basa naho bashaka kumutakariza icyizere mu baturage bitewe n'amatora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa, ariko bikaza kwegekwa kuri M23 kuko umusirikare ku butaka bw'u Burundi waza gufatwa arimo aragerageza kugambana ashobora kuza guhura n'uruva gusenya ibyo benshi cyane bakora mu buryo busa naho ari uburyo bwa surprise. Ibitero binyuze ku butaka ubundi biri kwegekwa kuri Red Tabara ibazwa mu ishyamba rya Kibira, ariko kuko bamwe bemeza neza ko Red Tabara ishobora kuba idafite ubushobozi bwo kuba yagurutse izi drone ndetse idafite ibikoresho byinshi cyane, benshi bakabyegeka kuri M23. Nanone bamwe baravuga ngo bibaye ari ibyo rero M23 yabiri no ku butaka bw'u Burundi, kuko iyi drone ntabwo yahagurukiye ku butaka bwa Kongo nk'uko byagiye bigaragazwa. Ni inkuru dukomeza kugenda dukurikirana tukamenya ibijyanye n'urupfu rw'abasirikare. Ese perezida w'igihugu cy'u Burundi araza kubivugaho iki cyangwa barakomeza kugenda bagerageza kubigira ibanga bihuye n'umubare w'abasirikare bamaze kugwa ku butaka bwa Kongo n'ubakigwa Minembwe, dore ko n'ibitero uyu munsi byongeye kugerageza kwica abanyamurenge. Amazu yasakambuwe na drone z'igisirikare cya Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi hariya Minembwe nk'uko benshi babivuga. Rero abasirikare bapfuye nabo baraza gutwarwa mu mujyi wabo bari kugwa ku butaka bwa Kongo, nibyo bitegerejwe. Igisirikare cy'u Burundi ntabwo cyagiye kigaragara gisura amatangazo ko hari abasirikare bacyo baba bafatiwe ku butaka bwa Kongo, uretse M23 yagiye ibyerekana. Uburundi ndetse bwagaragaye rimwe bwihakana bamwe mu basirikare babwo, nubwo kuri ubu perezida w'igihugu cy'u Burundi adahakana ko ari abasirikare be bari kugwa ku butaka bwa Kongo. Ni mu gihe Colonel Sematama ubarizwa mu gisirikare cya MRDP kwirwanaho yakomeje kubwira abarundi ko ingabo zabo na n'ubu hari imirambo yabo icyandagaye ku misozi ndetse iri muranuka. Abarundi bagakangurirwa kuba baza gucyura imirambo cyangwa se imibiri izi mayiti z'abasirikare babo bakajya kubashyingura, kuko byagaragaye neza ko uko baje ku butaka bwa Kongo bisa naho nta gaciro bigeze bahabwa. Ibintu rero ntabwo byoroshye kugeza kuri ubu ngubu. Igihugu cy'u Burundi gisa naho nacyo kiri kugerageza kugenda kigaragaza umubare munini cyane w'abasirikare bacyo ukomeza kwiyongera ku butaka bwa Kongo, ari nako abari gupfa bakomeza kugenda biyongera, dore ko M23 na kwirwanaho nyuma yo gukora tombe hariya Mikenke abarundi bari gupfa umunsi ku munsi. Drone zagarutse nanone bisa nkaho M23 iri kugerageza guhangana n'ibitero biri kurimbura abanyamurenge. Makuru gikomeye cyane muri Afrika, Jeune Afrique bamwe baravuga ko cyamaze kugenda kibreaking iyi nkuru. Ntabwo biremezwa 100%, ariko bamwe baravuga neza ko zimwe mu mpapuro ndetse Kisegedaza naho ari we wabyikomprimiye nyuma y'igitutu gikomeye cyane cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamushinje gutererana ibiganiro by'amahoro, agakomeza kugenda asa naho ashyigikiye imirwano nyamara mu by'ukuri atayishoboye. Kuri ubu rero Kivu Republic bamwe bati irirwa Volcano Republic, ariko icyangombwa sizina bamwe bati icyangombwa ni ukubohora aba baturage b'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda baherereye muri Kivu zombe. Nimvuga Kivu zombe uraza kumva guturuka muri Kivu y'amajyaruguru ibice byose kuzamuka ukamanuka ukazagera mu mujyi wa Goma, ni ukuvuga ngo uzajya kugera mu bice bitandukanye aho M23 yagiye irwana guturuka za Ngungu, guturuka za Minova, guturuka mu bice bitandukanye bya Petit Masisi, guturuka hariya za Mushaki mu santere za Rubaya. Ahantu hose ni ibice binini cyane, uretse n'aya masantere n'ibice binini cyane by'imisozi ndetse n'aho abaturage basanzwe bahinga. Aha rero no kuza muri Kivu y'amajyepfo hano hafi n'u Burundi, ubwo ni za Uvira, za Mikenke, za Pwezero n'ibindi bice bitandukanye bya Sange, za Kabunambo, za Bijombo, ibice bya Prenedor, Ruzizi n'ahandi. Ubu tuvugana ni ibice nakubwiraga bimeze nkaho biba bizwi nk'amasantere akomeye cyane, n'ibindi bice byinshi cyane. Kivu Republic bisa naho iruta ibihugu byinshi cyane byo ku mugabane wa Afurika. Ubu tuvugana benshi bamaze kuba bavuga ko ibyayo byamaze kugenda abyemezwa. N'amakuru ari kugenda sirikira yemeza neza ko M23 yongeye gutsinda igitego mu buryo bwa diplomasi na politiki nyuma yo gutsinda mu bijyanye n'urugamba. Benshi bati uravuga iki kuri Perezida Tshisekedi wakomeje kugenda yinangira umutima yumva ko amahanga azamwinginga
ndetse abaratira ibijyanye n'amabuye y'agaciro. Nyamara nyuma yo kuvumbura ko ibice byiganjemo amabuye y'agaciro uyu mugabo ingabo ze zitanabikontorora ahubwo ibyinshi byibereyemo mu 23 nka za Rubaya habarizwa koruta nyinshi ndetse zifite karite ya mbere ku isi. Kuri ubu rero Tshisekedi yaba yasabwe kubahiriza ibyo yabwiwe. Tshisekedi bivugwa neza ko yakomeje kugenda agerageza kuba yarwanya ko 23 yahabwa ibice bimwe na bimwe ndetse akarwanya avuga neza ko atari abakongomani badakwiye kuza kuri ubutaka bwabo. Nyamara bize kurangira ukuri gutsinze. Benshi bati ubu tuvugana ikitwa balkanization kigomba guhita kiba maze amahanga akongera kureba igihugu cya Kongo cyongera gutuza. Nubwo benshi bavuga neza ko iyi ariyo ntambwe ya mbere, hari n'abavuga neza ko mu gihe Tshisekedi asa naho atararimbura imitwe itandukanye y'iterabwoba n'ubundi batazahwema kugaba ibitero muri ibi bice. Abandi bakavuga neza ko uko bagaba ibitero kose bizwi neza ko 23 ifite igice cyayo ntacyo byahindura ndetse kuko hazubahirizwa amategeko asanzwe agenga imipaka ndetse n'ubusugire bw'ibihugu kugira ngo Tshisekedi ndetse n'ingabo ze babe bafatirwa n'ibihano mu gihe bahirahira gukomeza kugaba ibitero mu bice bikontororwa na 23. N'amarira menshi cyane kuri Tshisekedi wemeye atemeye kuko nta wundi yarafite ndetse ntacyo yarafite cyo kuramira. Benshi bemeza neza ko ubu perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi icyagiye kurwanaho ari ukureba ko abaturage be bamugirira icyizere basi bakongera kumutora ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Nubwo bisa naho bamwe bamaze no kugenda bamukuraho amaso, Tshisekedi yagiye ababeshya ko ahugiye mu gukemura ibibazo by'intambara ntiyagira ibikorwa by'iterambere na bike yigeze akora. Nyamara n'intambara ntigeze anayitsinda nibura ngo abereke ko hari ibyo yarahugiwemo uretse gushoramwa akayabo akoherereza abasirikare b'u Burundi akayabo k'amadolari na za zahabu kugira ngo baze kumufasha kurwana. Abacancuro baturutse mu bihugu bitandukanye, Romania, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, itsinda rya Blackwater ndetse n'abandi baturutse mu bihugu bitandukanye baje gutanga umusada. Aba bose bagiye bishyurwa akayabo n'abagiye bafatirwa kuri uru rugamba mu mujyi wa Goma n'ahandi. 23 yakomeje kugenda ibacakira. Aba bose babaga bishyuwe. Ibi nibyo abaturage bamaze kuvuga neza ko Tshisekedi igihugu cyabasa naho yagiye akigurisha mu buryo nabo batamenye, ibintu bagaragaza neza ko badakwiye kwihanganira kugeza kuri ubu ngubu. Ni inkuru zikomeje kugenda zisobanura neza ko kugeza kuri ubu ngubu balkanization bwa buryo bwo kuringaniza igihugu gifite insecurities cyangwa se ibibazo by'umutekano cyangwa ibindi bibazo bishobora gutuma igihugu gicibwamo. Ibihugu byinshi byagiye bicibwamo uretse no muri Afurika n'ibihugu bitandukanye. Si ubwa mbere ibi byabibaye, gusa aho bitandukaniye hano ntabwo hazitwa Kongo y'Epfo cyangwa Kongo ya Ruguru, ahubwo igice cya 23 kizitwa Kivu Republic maze igice cya Kongo cyo gikomeze kwitwa DRC Congo. Ibintu bisa naho bikomeye cyane kuri nyakubahwa perezida w'igihugu cya Kongo wamaze kugenda yemera ibintu, ariko benshi bavuga neza ko mu by'ukuri uretse igitutu ibe atabyifuzaga. Uyu mugabo yavugaga ko azakomeza guhanyanyaza akakomeza kugerageza kugeza ubwo uru rugamba yarutsinda. Nyamara benshi bamubwiye neza ko ubwo ari n'Imana agize kuko 23 mu migambi yari yatangiye kwerekeza Kinshasa bamwimenyesha ko zari kuzamusanga iwe. Izi ntare za Sarambwe uretse gutwara ubutaka nawe zikaba zamutwara ubuzima kuko nicyo urugamba ruvuze. Nyuma yuko yagiye agura bimwe mu bikoresho bikomakomeye cyane by'urugamba kugira ngo abyifashishe mu guhangana na 23, nyamara bikaza kurangira bibaye imfabusa. Ubu tuvugana byinshi bisa naho byazambye kuri ubutaka bwa Kongo. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo basa naho bacitse intege nyuma yo kurwana bagenzi babo bakasiga ubuzima ibihumbi n'ibihumbi, imirambo myinshi cyane. Nyamara bikaza kurangira bararwaniye ubusa. Gutsindwa mu buryo bwa politiki ndetse n'uburyo bw'ikibuga cy'imirwano nicyo kintu cya mbere cyababaje izi ngabo. Igisirikare cya 23 cyamaze gufata urugendo rukomeye cyane, n'urugendo rurimo ibiteye ubwoba cyane, ibikoresho bikoreshwa nijoro, ibimodoka by'intambara, night vision kuri buri musirikare, imbunda ziremereye cyane, drone zisa naho zicunze umutekano, imodoka nini cyane bivugwa neza ko ariyo izitseho ibijyanye n'ubwirinzi bw'ibisasu. Ibi bikoresho byose 23 yamaze kubyerekeza mu bice bivugwa neza ko ari mu nkengero za Kinshasa. N'amakuru agaragaza
igaragaza abasirikare b'igisirikare cya M23 ku murongo basa naho bari kwirukanka amasigamana berekeza mu bice basa naho bari gutanguranwa n'ingabo za leta ya Kongo zishaka kujya kubitambika, ariko bikaza kuzigora kuko M23 yabanje kohereza y'abameze nk'abatasi. Kugeza kuri ubu ngubu imihanda migari yerekeza mu nkengero z'umujyi wa Kinshasa yamaze kuba yapanuwe ku buryo bukomeye cyane. Intare za Sarambwe zirimo ziragenda nk'izigenda mu mujyi wa Goma zimaranye igihe. Nta kikango na kimwe kiri ku ngabo za General Sultani Makenga nk'uko biri kugenda bigaragara, ahubwo benshi bamaze kugenda bagira ubwoba bibaza uko biri bugende, niba koko M23 yatangiye gufata imihanda yerekeza i Kinshasa. Bamwe bati ese Tshisekedi araza gusinzira. Ibi byose bakomeje kubikubitira ku bibazo bikomeye cyane biri kumvikana mu gisirikare cya FARDC, aho abasirikare bakuru mu gisirikare cya Kongo FARDC basa naho batakiri kumva Tshisekedi, aho benshi bavuga neza ko bashobora kuba batamitswe na M23. Tshisekedi akaza kumera nk'utanzwe ku kiranguzo mu buryo nawe atazi. Aba basirikare bivugwa neza ko bamaze kugenda bananizwa ndetse bakananizwa n'uburyo Tshisekedi akomeje kugenda akemuramo ibibazo, kugeza ubwo bamwe batangiye kwerekana neza ko batakiri ku ruhande rwe. Perezida Tshisekedi kandi amakuru y'ubutasi bw'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aragaragaza neza ko ibice bitandukanye hari abasirikare basa naho batakiri kuvuga rumwe n'uyu mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko aho byahumiye ku marari harimo na bamwe bo mu itsinda rikomeye cyane bo muri garde presidentielle, aba bashinzwe kurinda umutekano w'umukuru w'igihugu. Bivugwa neza ko na babiri muri bo bamaze kugenda batabwa muri yombi ndetse bagafungwa bashinjwa kuba bagerageza kugambanira umukuru w'igihugu. Ubu nibwo bwoba buri Kinshasa kugeza ubu. M23 yinjiranye ibikoresho bikomeye cyane. Intare za Sarambwe zisa naho zatangiye kugenda zisiribanga umuhisi n'umugenzi nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Abasirikare ni benshi cyane, M23 mu bikoresho bidasanzwe. I Kinshasa hagiye gushya nk'uko bamwe bavuga neza ko uyu mugabo utetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusinzira kwe bigoye, kuko bisa nkaho igitutu cyatangiye ndetse yatangiye kwatakwa na M23. Gusa nanone bamwe baravuga neza ko ibingibi M23 iri gukora ari ibyo kwerekana neza ko zimwe mu ngabo za leta ya Kongo zisa naho zitifuza ko uyu mukuru w'igihugu yongera kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu, dore ko ari kugerageza ibigera kuri bibiri. Icyambere ni uguhindura itegeko nshinga kugira rimwemerere kongera kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu nanone ku yindi manda. Ibindi ni ukugerageza kwimura amatora kugira ngo atazaba ndetse yitwaje ko igihugu cye kiri mu ntambara. Ibi byose bikomeje kugenda bihurira kuri Tshisekedi. Nanone amakuru ndakubwira ko agezweho ari amakuru ari kuvugwa ku butaka bw'u Burundi mu ngoro y'umukuru w'igihugu. Nanone bivugwa neza ko yongeye gutumiza bamwe mu bajenerali bakomeye, aho ari kubabaza ku bijyanye n'umutekano muke uri kuvugwa nibura i Bujumbura, ariko nanone umutekano muke atari ibisasu cyangwa ibindi biri kuba mu gihugu, aho bwari abasirikare bakuru basa naho bari kugenda bakora kope zikomeye cyane bashaka kuba banyuruza perezida w'igihugu cy'u Burundi bakamukura ku butegetsi. Perezida w'u Burundi arashinjwa ibijyanye no gusesagura abasirikare, kwimvuga ko basesagura ni nko kubashora mu bibica kugira ngo yibonere indonki, dore ko bivuga neza ko ari kubaka umuturirwa mu gihugu cy'Ububirigi. Ibi nibyo abatavuga rumwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi bagenda bamushinja. Ibi byose biragenda bimugarukaho bikarangira uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi asa naho ari kugenda afata imwe mu myanzuro atemeranyaho na bamwe mu nzego za gisirikare, ibikomeje kugenda bimushyira mu kaga gakomeye cyane kugeza kuri ubu. Perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi yamaze gusa naho aguye mu bibazo nawe atatekerezaga. Ni mu gihe hari hamaze iminsi hakozwe inama ikomeye cyane y'abakuriye ingabo ndetse n'abashinzwe ubutasi n'abakuriye amatsinda adasanzwe y'igisirikare cya FARDC, bose bagahuriza ku mugambi wo gufata abasirikare b'indobanure barizwa muri Special Force. Amatsinda y'abakomando hose bakuyemo intoranywa zigera kuri 80 zagombaga kuza kuba zakora operasiyo karabutaka, ni operasiyo yo kuba bakisubiza Rubaya, ariko bafite izindi ngabo zibari inyuma. Bivugwa neza ko ya operasiyo iri bikorwe n'abasirikare 80, aho abakomando 80 bahurira. Urumva ko ari ibitangaza mu gihe n'abakomando 6 bakora operasiyo cyangwa banikagenda neza. Byasaga naho hari imbaraga z'umurengera kandi baba bafite backup y'abandi nyuma yabo. Bivugwa neza ko barenga 25, noneho hari na backup y'ibitwaro biremereye
iremereye cyane y'itsinda ry'abasirikare bagombaga guhita bazana intwaro zo kurinda ibice mu gihe baba bamaze kubyigarurira. M23 mu kumenya aya makuru yahise itegura ikimeze nka ambushi ikomeye cyane. Aba basirikare bisa naho bateye intambwe bagahita bagwa mu rwobo kuko bisa nkaho rwose ntago byatinze. M23 busanzwe yari izi ko ibirindiro by'izi ngabo za leta ya Kongo ziri mu birometero hafi 25 uturutse Rubaya mu isantere, ariko ntabwo ariko byari bimeze, ahubwo ingabo za leta ya Kongo zaje gucapanya zigerageza kwinjirira muri ibice bya Rubaya by'umwihariko ibicukurwamo amabuye y'agaciro. Ibyabaye nuko igisirikare cya M23 burya cyazengurutse Rubaya kugira ngo be wamenera muri ibi bice biragoye byagusaba imbaraga zidasanzwe. Ibi rero nibyo ingabo za leta ya Kongo zitari zizi, zabaye nk'iziguye mu cyobo zikimara kugira neza munsi y'imisozi imwe yerekeza hariya Rubaya mu birombe, dore ko Rubaya habarizwa imisozi igiye itandukanye, imisozi birebana ku buryo uri hakurya y'umusozi ataba kureba. Operasiyo yari yateguye ndetse bisa nkaho yapanzwe, ariko abasirikare b'igisirikare cya Kongo bakimara kuba bazamuka bakamanuka umusozi wa mbere bakamanuka wa kabiri, bakigera mu kibaya cy'umusozi bari bagiye gucamo kabiri kugira ngo baze kwerekeza mu bice by'ibirombe. Baba bafite ibikoresho bikomeye bya gisirikare, intwaro ndetse zirimo inini n'intoya, ndetse bivugwa neza ko rwose buri umwe yari afite amasasu menshi cyane, ndetse bari bipampye, dore ko n'ubundi byasaga nkaho aho bagiye kwinjirira bazi neza ko biri buze kuborohera, maze aba bari inyuma bagahita bazana ibitwaro byo kurinda uduce bamaze guhita birukanamo M23. Iki kibaya rero nicyo baguyemo, ntabwo babashije kugera ku ntego zabo. Ni inkuru yemeza neza ko iki kibaya ingabo za leta ya Kongo zakiguyemo mu buryo busa naho butunguranye, kuko M23 yari yabaretse maze irabareka bagera aho bagombaga kutaza kubona uburyo bwo gusubira inyuma cyangwa se no kwirukanka. N'izo backup zari zikiri inyuma y'umusozi zari zitaramenya ibyabaye. Amasasu menshi cyane yavuze koko izi ngabo za leta ya Kongo nazo ntabwo zari zoroshye, zirwanyeho ndetse bahangana ku buryo bukomeye cyane na M23, ariko kuko M23 ariyo yari ifite ibirindiro hafi, niyo yabashije gutabara abasirikare bayo bakora ikika nko kuza bukavaringa bagenzi babo. Ikimeze rero nka withdraw cyahise gitangira gukorwa no ku bari bari inyuma ku mpande z'igisirikare cya leta ya Kongo, mu gihe M23 ubwo yahise ibashwiragiza. Benshi bapfuye, hagaragaye imirambo nyuma ko M23 yari ibonye ramforo byihuse, mu gihe abagombaga kuza gutanga umusada ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo basa naho bagendaga bigura intege. Kisekedi iyi nkuru ikimara kumugeraho benshi bemeza neza ko yaturitse akamera nk'ufashwe n'ikiniga, bitewe nuko ibi birombe yamaze kubyemerera amahanga nyamara atabifite. Igitutu cyamaze kumujyaho kandi ntabwo amahanga agiye kohereza abasirikare bayo bo kurwanira muri ibi birombe. Ibintu ntabwo byoroshye. Nanone ndakubwira neza ko ibice bitandukanye biherereye ku butaka bwa Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru ahongeye kugaragara wazarendo zagerageje kuba zarasa ku birindiro bya M23, ariko benshi bemeza neza ko ibyabaye kuri izi wazarendo bitazongera gutekerezwaho. N'abasirikare bivugwa neza ko bagaragaye za kirorirwe, abasirikare ba wazarendo bagerageza kurasana na M23 yabacanyeho umuriro kugeza n'ubu ngubu, n'abayoboye mu abaturage barimo barabatumurura babirukankana. Umuwazarendo hano yabaye akantu kabi cyane kari guhigwa. Ibyo benshi bavuga neza ko izi wazarendo zitakongera gutekereza kuba zagana mu defense za M23. Ingabo z'abarundi zongeye kumera nkaho zitsikamiwe ndetse ziza kuryamirwa na M23 nk'uko byagiye bigaragara. Amakuru benshi bavuga neza ko ari amakuru atabemeza ku gisoda cy'u Burundi. Ni igitero gikomeye cyakorewe ku butaka ndetse biza kurangiriza ingabo zari mu birometero 4 gusa uturutse Mikenke, zitunguwe ndetse zakwa ibikoresho. Iki ntabwo cyabaye igitero cyagwema M23 na twirwaneho, kuko bisa nkaho bo bari bamaze kuba bafata operasiyo bafite amakuru yizewe, kuko izi ngabo zikimara kubona neza ko bazigezemo ndetse inyinshi zahise zifata umwanzuro wo kureka kurasa zimanika intwaro. Mu marira n'agahinda aba basirikare b'igisirikare cy'u Burundi bakimara gufata
M23 basobanuye byinshi cyane mu bijyanye n'uko boherezwa kuri ubutaka. Bavuga amagambo arimo agahinda, benshi bavuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ibi bintu byo kohereza abasirikare kuri ubutaka bisa naho ari amahitamo mabi yagize, kuko basa naho bari kumuvumira ku gahera. Kandi abasirikare ntibibagiwe kuvuga Tshisekedi ko asa naho yabaguze, maze perezida w'igihugu cyabo nawe ntiyababera imfura, arabagurisha koko. Ibi rero akavuga neza ko bikomeje kugenda biba mu bice bitandukanye, aho ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda zigorwa n'urugamba. M23 ifite ingabo z'abarundi nyinshi cyane, kugeza ubwo benshi bavuga neza ko iki gisirikare cy'u Burundi cyatakarije abasirikare hano, ariko abo M23 ifite perezida w'igihugu cy'u Burundi yari akwiye gukora itimeze nk'ari ibiganiro, agakura ingabo ze ku butaka bwa Kongo, maze akaba yasaba M23 guhererekanya imbohe z'intambara, cyangwa se bakamuha aba basirikare be bafashwe, dore ko ari benshi. Ariko bisa nk'aho perezida w'igihugu cy'u Burundi uyu mugambi atarawugira, nyuma y'uko benshi bavuze neza ko yari gutanga akayabo k'amafaranga kugira ngo M23 imusubize aba basirikare, nyamara M23 iza kumubwira ko bisa naho ari byo we atekereza, ariko ko bo bari mu ntambara y'amahoro batari gucuruza abasirikare, ko niba ari ibyo azasinya akemera gukura abasirikare hano kuri ubutaka bwa Kongo, ndetse akemera n'ibindi byaha by'intambara bakoze, abasirikare bazabamuha ibyo byaha akabibazwa, bitarimo ibyo kwishukisha amafaranga. Ibi rero benshi bavuga neza ko M23 ubu buhanga, ndetse naho igaragaza neza ko ifite impamvu iri kurwanira, ndetse atari impamvu zihuye n'izi ngabo z'u Burundi ziri kurwanira, ari nacyo gituma igenda ifata imyanzuro twavuga neza ko iri perfect. Ubu tuvugana rero igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje nacyo guhura n'uruva gusenya. Mbere yuko tuvuga kuri iki gisirikare cya Kongo, reka tubanze twikoze hakurya Bujumbura, aho bivugwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi Generali Evariste Ndayishimiye nyene cyubahiro nyine yamaze kugenda ajya kuri pressure ndetse n'igitutu gikomeye cyane, nyuma y'uko bagerageje kumutembagaza ku butegetsi ngo intebe ye bakaba bayibirindura. Bamwe mu barwanyi b'umutwe utavuga rumwe n'igisirikare cy'u Burundi FDNB Red Tabara barizwa mu ishyamba rya Kibira, benshi bavuga neza ko bamaze kujoiningwa cyangwa se kwiyungaho na bamwe bakomeye bo mu gisirikare cy'u Burundi. Bikavugwa neza ko ibi byose biri kugenda bikorwa bigakorerwa nyuma y'amarido, nyamara bigakorwa n'abakomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Niyo mpamvu iperereza riri kugorana. Kugeza kuri perezida w'u Burundi aracyashakisha abari bacuze umugambi, dore ko batifuza ko yongera kwiyamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu kuri ubu butaka. M23 kuri ubu ngubu yari yamaze kugabwaho igitero kinyuze mu bakomando bo mu itsinda rikomeye cyane ry'abahibu, cyangwa se biyise ibihunyira. Abangaba bivugwa neza ko bari bamaze kunoza umugambi wo gukora operasiyo ikomeye cyane nk'izo M23 yagiye ikora, ikaza gusanga bano bayobozi aho neza barara ndetse bacumbitse, dore ko bari mu biriya bice bya Masisi. Bamwe mu bayobozi ba M23 bagombaga kwicwa, ndetse byari byamaze kunozwa nyuma y'uko drone zitagishoboye kuguruka mu bice birimo aba bayobozi, ndetse n'ibindi bice bitewe n'ubwirinzi bw'ikirere. M23 yazanye igisa n'ikimodoka kinini cyane, benshi bavuga neza ko ari cyo cyifashishwa mu bwirinzi, dore ko kiriho bimwe mu bikoresho bifasha mu kunetraliza ndetse no kurekura ibimeze nka misile, bigenda bikanetraliza ndetse bigasandaza ku buryo bukomeye cyane, yaba bombe cyangwa se na drone yaba irashwe mu kirere baherereyemo. Kuri ubu rero byabaye kuri aba bari baje kugira n'abayobozi ba M23 bisa naho byabereye bibi cyane, kuko bose bahise bicwa. Hagaragaye amwe mu mashusho kuko bari bamaze no kugira neza hafi n'uruzitiro cyangwa se na cortire igipangu cyari gerereyemo aba bayobozi ba M23. nuko abarinzi bari ku burinzi, ndetse basa naho bari baraye izamu, nibo babashije guhangana ku buryo bukomeye cyane n'abakomando bo mu itsinda ry'abahibu. Ibintu ntabwo byigeze biborohera na gatoya, kuko uko bari batandatu bose uretse umwe wafashwe ari muzima, abandi bahise bicwa, ndetse bisa nkaho umugambi wabo bari bagiye kugeraho, kuko bari kugera kuri inyubako bagahita barasa batunguye ku buryo bukomeye cyane. Bamwe mu barinzi bari barinze inyubako, ndetse barinze bamwe mu bayobozi ba M23. Ibi rero byaje kuba bigaragaza neza ko intare za Sarambwe
mu bice byose ziri maso ndetse ziryamiye amajanja. Ubu tuvugana abayobozi ba 23 basa naho batigeze banikanga ngo babe basohoka mu byumba byabo bitewe n'amasasu yavugaga ariko yiganjemo ay'imbunda ntoya zari bwifashishwe n'aba bakomando b'abahibu ndetse baje guhita banetralizwa ku buryo bukomeye cyane bamaze no kugera kuri tere. Benshi bavuga neza ko 23 ariyo yakunze gukora izi operation zikomeye cyane mu gufata bamwe mu bikomerezwa by'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abanya FDLR. Izi operation 23 yagiye zikora ndetse bikarangira zibaye izanyazo ndetse zigacamo 100% nyuma yuko yabonaga neza ko itari ifite n'ibikoresho byinshi cyane by'ikirere nka mbere, kuko ubu tuvugana 23 yaje kugura zimwe muri drones ndetse n'ibindi bijyanye n'ubwirinzi bw'ikirere. Mbere rero siko byari bimeze. Intare za Sarambwe zibandaga ku bijyanye no gukora operation zinyuze ku butaka, aho mu mwanya wo kuba bakora ibi bitero bya drone Tshisekedi we nibyo yari yarashyize imbere. Ngira ngo murabyuka ko ari nabyo byahitanye Lieutenant Colonel Wiringoma wari umuvugizi wa FCM 23 abantu bakundaga cyane. Imana ikomeze inamwakire mu bayo. Ngira ngo rero murabizi neza ko nyuma y'urupfu rwe 23 yafashe ingamba nshya zikomeye cyane zo gushyiraho ubwirinzi bitewe nuko drones z'igisirikare cya leta ya Kongo biza kamikazi, yaba izo mu bwoko z'ubwiyahuzi za kamikazi nyine cyangwa se zo mu bwoko bwa CH4 ndetse n'izindi za super drones za Apache ko butazi n'ibindi bitero bikomeye cyane. Bisa nk'aho igisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri cyakomeje kugenda kigaba ibitero, ariko 23 mu kubona neza ko uburyo bwonyine bashobora gukoresha abasirikare b'ingabo za leta ya Kongo ari ugukoresha ikirere ndetse n'amadrone, bahise bashyiraho ingamba z'ubwirinzi zikomeye cyane. Kuri ubu rero izi ngamba igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyagerageje gukoresha ubundi buryo butandukanye n'ubwabo, ariko birangira bitagenze neza. Ubu tuvugana umwe wafashwe ari muzima yabashije gusobanura uko operation bari bayipanze ndetse n'icyo bari bagamije. Benshi bahita bumva neza ko intare za Sarambwe zigomba kuryama ziryamiye amajanja ndetse zikarya ziri menge, kuko ibitero bya Tshisekedi byo kuba bagerageza kwica abayobozi baba 23 ntabwo byigeze bihagarara, ahubwo bahinduye uburyo. Uyu kandi yavuze neza ko bagiye bagerageza kwinjira bamwe mu basirikare bakuru uburinzi muri ibi bice ndetse banabaza amakuru, birangira abasirikare baba 23 badatanze amakuru bitewe nuko bivugwa neza ko bagiye banyuza mu bantu bivugwa neza ko basa nk'abasivile bakaneka amakuru ndetse bakaba bashyiraho n'ibijyanye n'agaciro k'amafaranga kugira ngo haze kugenda hatangwa amakuru ajyanye n'aho bano bayobozi ba 23 bari, kugira ngo abaza gukora operation nubwo hatari hazwi igihe izakorerwa cyangwa se niba kuko yari igamije gukorwa, kugira ngo bazagenda bafite amakuru. Rero kugenda badafite amakuru yuzuye ndetse basa naho bari kugendera ku makuru y'ibyo batekereza ntago byabahiriye, bahise banicirwa muri ibi bice. Ubu tuvugana rero nyine 6 bari baje muri operation, 5 nibo babashije gupfunda, umwe niwe ukiriho. Bivuga neza ko ari nawe uri kugenda utanga ibijyanye na information ndetse nuko bari bapanze ibi bikorwa nk'uko amakuru bigaragaza. Ni inkuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye byandikira ku butaka bwa Kongo. Nanone bivuga neza ko ibice bya Rubaya, ibi bice byose bikomeje kugenda bigaragaramo agahenge k'imirwano nyuma y'uko 23 yamaze gutanga umwitangirizwa kwirukana izi ngabo za leta ya Kongo ikazigeza kure ku buryo bushoboka. Aho benshi bavuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyamaze kugenda gishyiraho uburyo budasanzwe bwo kuba cyagerageza guhangana na 23 ariko bikaza kurangira abidakunze. Aya ibice byiganjemo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro 23 yahakomeyeho ku rwego rw'uko bamwe mu basirikare b'iki gisirikare cya leta ya Kongo basa naho hari ibyo bari basezeranyijwe by'umurengera mu gihe bakigarura Rubaya, nyamara byaje kurangira bigoranye cyane kugeza ubwo bamwe basa naho batazanagaruka muri ibi bice bitewe nuko 23 yamaze gutangaza neza kuzifuza gufata Rubaya anyuze mu bintu bijyanye no kurwana we ari inzozi. Perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ubu tuvugana yamaze gutegekwa ko igihugu cya Kongo kibanza gucibwamo ibice bibiri, maze hakaba leta ya Kivu cyangwa se Kivu Republic ya 23 bitaba ibyo 23 nkuko yabipropoje ikaza kwitwa Volcano Republic, kuko birazwi neza ko ingabo za 23 n'ubundi zari zaroherejwe mu birunga kugira ngo zive kuri ubutaka bwa Kongo
Kongo bikozwe na Tshisekedi wabashinjaga ko atari abakongomani. Kugeza ubu rero biravugwa neza ko Kivu Republique cyangwa se Volcano Republique M23 icyo yitayeho sizina ahubwo irimo irareba ikijyanye no kuba yabasha kuba yabona ubwigenge bw'abaturage bamaze igihe bameneshwa bagirirwa nabi bakubitirwa ahareba inzega baraswamo amadrone kuko n'ubu tuvugana iminembwe haraye harashwe ibibombe biremereye cyane. Ni Sukhoi 25 y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafatikanyije n'abarundi bongeye kumanura amabombe akomeye cyane bigaragara neza ko yacukuye n'inkangu zikomeye cyane mu mihana ituyemo abanyamurenge bivugwa neza ko bakiri kwicwa. Ubu tuvugana rero bisa nkaho bigiye kujya ku iherezo kuko Kivu Republique bitewe nuko mu 23 izabitamo cyangwa se Volcano Republique igiye kwemezwa ndetse ku gitutu cya Amerika n'ibindi bihugu byamaze kugenda bitsikamira Tshisekedi wakomeje no kwanga kubahiriza amasezerano ya Washington nkuko byagiye bigaragazwa. Amakuru kandi aremeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda kigaragaza intege nkeya mu bijyanye n'urugamba mu gihe M23 yo ikomeje kwerekana imbaraga mu bijyanye no kwa advancinga. Igisirikare cya leta ya Kongo kiri gukora amahizoro mu bice bitandukanye mu gihe M23 yo ikomeje kugenda ikora ibitendo karahabutaka. Ubu tuvugana rero benshi baravuga neza ko iyi Kivu Republique mu gihe yabimaze kwemezwa bamwe mu baturage babarizwa ku butaka bwa Kongo by'umwihariko ababarizwa mu bice bisanzwe bivuga ururimi rw'ikinyarwanda. Turavuga abangaba bari muri Kivu zombi yaba Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo bashobora kuba bagiye kongera kubona amahoro. Abahungiye mu bihugu bibanyi cyangwa se ibihugu bituranye bihana imbibi na Kongo bakaba bataha bagasumira mu byabo bagahinga bakeza abandi bagakora imirimo yabo dore ko bagifite ubutaka bunini bwo kwitaho ndetse bakaba babukuramo umusaruro ndetse bakiteza imbere. Kandi abagiye irwota amasime mu bihugu bitandukanye Leta z'Ubumwe za Amerika, igihugu nk'Ububiligi, Canada ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye byagiye bigibwamo n'abakongomani baturutse muri ibice Ubufaransa n'ibihugu byinshi cyane by'i Burayi ndetse n'ahandi abantu nabo bakazagira uruhare mu gushora imari iwabo ndetse ubutaka bwabo bukongera kuba ubutaka butagatifu nk'uko babwita. General Michel Rukunda Makanika yasize bivuze neza ko amaso ye nubwo atabibona kandi koko ntabwo yabashije kubibona ariko ko abizi neza ko imurenge ndetse n'ibindi bice bizagenwa ndetse bikaza kugira umugisha bikaba biba mu bice by'umugisha ku isi. Benshi bavuga neza ko ubuhanuzi bw'uyu mugabo bishobora kuba bugiye kujya mu ngiro. Ibi rero biraza kugenda bigaragazwa n'ibimenyetso byatangiye kugenda bijya hanze bishobora kuza kwemeza abantu ko Kivu Republique irashoboka. Ubu tuvugana rero uyu mugabo utetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bisa nkaho yamaze kujya kuri pressure bitewe nuko uyu mugabo Tshisekedi akomeje kugenda agaragaza urwego twavuga neza ko ari urwego rudasanzwe kuko igisirikare cye gikomeje kugenda gisa naho gisubira inyuma gusubiranamo ndetse no gukora amakosa atandukanye mu bijyanye n'urugamba. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda hagaragazwa ibimeze nk'ari ibimenyetso byinshi cyane byemeza neza ko Tshisekedi asa naho yamaze kugenda akubitirwa mu bijyanye na politiki ndetse n'ibijyanye n'urugamba. Yatsinzwe impande zose ni nkako twabivuga. Ubu rero tuvugana M23 ishobora kuza gutegeka icyo ishaka kuko Tshisekedi wasa n'uho yatangiye kugenda arangira. Ni ibintu bikomeye cyane bikomeje kugenda bivugwa kuri ubutaka bwa Kongo aho M23 ubu tuvugana nyine process ziri gupendinga igihe ku gihe isaha ku isaha ashobora kuza kuba hagenwa ibice M23 itemerewe kurenga bikitwa Kivu Republique ariko kandi n'igisirikare cya leta ya Kongo kikaba kitemerewe kongera kubirenga kugira ngo amahoro ahinde. Ibi rero biraza kugenda byose bigaragazwa n'urwego rudasanzwe rw'igisirikare cya M23 mu bijyanye na politiki na diplomasi bakomeje kurwana no guhanyanyaza ndetse bereka amahanga ibyo Tshisekedi n'ingabo ze bakomeje kugenda bakora kugeza kuri ubu ngubu. Imirwano irakomeje benshi baremeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kugeza kuri ubu ngubu gishobora kuba ari kimwe mu bisirikare biri muri risk ndetse no ku gitutu gikomeye cyane. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Facibeto akomeje kugenda agaragaza urwego rudasanzwe ndetse urwego rusa naho ari urwego
rw'imiyoborere rubi, kuko abaturage be bakomeza kuvuga neza ko ntacyo yigeze abamarira, ntacyo yigeze abafasha, ndetse ntacyo yigeze abagezaho muri izi manda amaze kuyobora, ibituma benshi bifuza neza ko umugambi afite wo guhindura itegeko nshinga utageragezwa, kuko bisa naho nta gishya agiye kubakorera, yitwaje ko ubutaka bwa Kongo buri kuberaho imirwano nk'uko akomeza kugenda abivuga. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru yatunguye benshi cyane. Burya iby'ingabo z'u Burundi zivuga, benshi bavuga neza ko aba ari ugutebya, nyamara ni ukuri. Bati Kongo yo twarayiteye, kandi ku itegeko rya perezida wacu umugambi ni ukwica abaturage batuye hano Minembwe, kuko dushaka kuzahagira ikigo cya gisirikare gitreninga abasirikare benshi cyane bazatera u Rwanda, ndetse abasirikare bazarwanya M23 barimo n'aba P5 itsinda bivugwa neza ko ari rya Kayumba Nyamwasa, bikavugwa neza ko kandi ibi byagiye bivugwa mu bitangazamakuru ko izi ngabo zagiye zigerageza kwiregurupa ariko bikagorana. Abarundi rero bamenye amabanga menshi cyane y'umukuru w'igihugu nyuma y'uko bacakiriwe ku rugamba ari bazima. Ibi ndabikubwira ibyo bari barapanze nyuma y'uko bivugiye ko bazatera u Rwanda, maze amahanga akababwira neza ko mu gihe batekereza gutera u Rwanda ibizabaho bazabyirengera, maze perezida w'igihugu cy'u Burundi akaza gutinya. Ibi byose babivuzeho, ndetse baza kumwandagaza bashyira mu mabanga ya Tshisekedi na General Neva hanze mu buryo bweruye. Ni inkuru ndibukubwira, ariko ntabwo nabura no kukubwira inkuru ziri kuba mu miripuko ikomeye cyane iri kubera neza mu bice bya Gatoyi. N'ubundi hari hasanzwe hari imirwano ariko yari yararangiye, ahubwo igisirikare cya leta ya Kongo mu kugaruka inyuma kigerageza kongera kwigarurira aka gace, ibyakibayeho n'agahomamunwa. N'amakuru yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda gihura n'uruva gusenya, nyuma y'uko ibirindiro byabo byinshi byamaze kwangizwa, ndetse intwaro nyinshi zamaze kugenda zangizwa, zari zisigaye zigasubizwa inyuma. Ibibabayeho muri Kivu y'Amajyaruguru bisa naho ari ibintu bibi cyane. Ibi ndabikubwira, ariko reka duhere ku inkuru yihutirwa cyane. Abasirikare bagera kuri 13 b'igisirikare cy'u Burundi bafatiwe ku butaka bwa Kongo. Uribaza ngo babafashwe nande, byagenze gute? Igisirikare cya M23 mu rugamba aho gihanganye n'izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi FDLR ndetse na Wazalendo, imirwano yongeye kuba hariya neza mu bice byerekeza mu mujyi wa Uvira, nyuma y'uko M23 yafashe bimwe mu bice, ndetse ifatikanyije na Twirwaneho, dore ko ari ikomeje kugenda inagaragara cyane, kuko uru rugamba ni urwayo. Ibi ibikora kugira ngo irinde abaturage babarizwa mu biriya bice bakomeje kugenda baraswaho amakompura n'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za Kongo. Ni nabyo byasobanuwe n'aba basirikare bagera kuri 13 bafatiwe ku rugamba. Aba basirikare basobanuye ibijyanye n'imikorere yabo ndetse n'imikoranire yabo n'igisirikare cya Kongo. Aba bavuze neza ko baje ubundi muri target yo gufasha igisirikare cya Kongo, ariko uko bagiye batinda kuri ubutaka briefing cyangwa se amategeko bagiye bahabwa yagiye ahinduka, kugeza aho kuri ubu ngubu babwiwe neza ko ibice bya Minembwe bigomba gukurwamo abaturage bose, ari nayo mpamvu Twirwaneho ikomeza kugenda irwana kuri ibi bice. Aba baturage batuye mu Minembwe ni Abanyamurenge ndetse batuye n'inkengero zaho hose. Aba ngo bashaka kurimburwa nk'uko byagiye bigaragazwa n'ibitero bya za kajugujugu na za drone zagiye zibibasira, kugira ngo baze kuhava bose, maze ngo igisirikare cya leta ya Kongo kiyashira ibirindiro by'ingabo ziganjemo imitwe itandukanye y'iterabwoba, imitwe igamije guhungabanya umutekano w'ibihugu byo mu karere. Ubu tuvugana Tshisekedi ibingibi we asa naho ari we wari ubihedinze ndetse watanze uburenganzira, ariko Twirwaneho igakomeza kugenda irinda Abanyamurenge. Nubwo yemeze gutya, Abanyamurenge benshi barameneshejwe, imihana myinshi cyane amazu yabo yamaze kumeramo ibyaci, ariko abacyatuye nabo baracyasitaragoringa kuko drone ziracyabarasa, ndetse bisa nkaho Twirwaneho ari ikomeje kugenda nyine ibarwanaho. Aba barundi bafatiwe ku rugamba rero basobanuye byinshi cyane mu bijyanye no kuba baraje kuri iyi misiyo, ariko nabo mu by'ukuri baraje ari igitutu cya perezida w'igihugu cy'u Burundi kohereza abasirikare kuri ubu butaka. Bisa nkaho benshi baza ari igitsure ndetse n'igitutu batakabaye bahaza, dore ko bivugiye neza ko briefing bari bahawe ari zo kuza kuba barinda imipaka ndetse no gufasha
gufasha ingabo za leta ya Kongo kurwanya M23, nyuma hakiyongeramo ikintu cyo kuba batera ibice bitandukanye bya Minembwe, ari nabyo byakomeje kugenda biba. Abasirikare bakomeje kubazwa ku bijyanye n'amabanga y'imikoranire yabo n'ingabo za Kongo. Bavugwa neza ko perezida w'igihugu cyabo cy'u Burundi ari we udiringa na perezida wa Kongo, maze batazi ibyo amuha. Nanone bongeye kubazwa ku bijyanye n'umugambi bari bafite wo gutera ibihugu biri mu Rwanda ndetse n'Ubugande, biza kurangira bavuze neza ko perezida wabo yari seri, ahubwo yaje kugira ubwoba nyuma y'uko abantu bagiye bamugira inama bamubwira neza ko ibi ari gukora ari nko kwiyahura, yazasanga intambara iri kurwanirwa i Bujumbura na Gitega mu masaha make cyane mu gihe yabatekereje kurasa ku gihugu cy'u Rwanda. Aha kandi yabwiwe neza ko ngo igisirikare cy'u Rwanda nta mikino kigira, ndetse kuba washaka kwambuka umupaka uhungabanya abaturage b'u Rwanda ushobora kwisanga wahuye n'uruva gusenya. Bemeza neza ko aribyo byateye perezida wabo ubwoba, ndetse ariko ngo umugambi wo yari awufite, ndetse akimara kubona ko gutera u Rwanda bidakunda yahise avuga neza ko u Burundi bukwiye gutera Ubugande, kuko ngo Ubugande hari abo bucumbikiye ngo bagize uruhare rukomeye cyane mu kuba bagerageza gusenya leta y'u Burundi. Aha naho bamubwiye ko akwiye gucira birura, ndetse ko igisirikare cye cy'u Burundi gisa naho kiri hasi muri aka karere, nta gihugu na kimwe bakigerereza, areke kumva amabwire y'Ububirigi. M23 murare ni yose, ndetse abasore basa naho bari kubyina intsinzi nyuma y'uko izi ngabo z'u Burundi zari zarabazengereje zambukira mu mipaka ya Panya cyangwa se shortcut, aho banyuraga ntibaze kunyura mu mujyi wa Uvira, ahubwo bakaza kuzenguruka inyuma kugira ngo M23 baze kwitesha umutwe, bayituruka inyuma bayirase, ndetse n'abaturutse imbere batangire kwa advancinga maze base n'abayishyize mu ruziga. Ibi ntabwo byigeze bibahira, ibi kandi byabagoye cyane kuko baje gutungurwa ku buryo bukomeye cyane. Aba basoda b'u Burundi biza kurangira batakaje abasirikare benshi cyane, ndetse n'imivuno yabo n'uburyo bakoreshaga bwamaze kuvumburwa. Ni amakuru agaragaza byinshi cyane mu bimenyetso bivuga neza ko aba basirikare b'u Burundi kandi atari ubwa mbere bari banyuze muri bice, ariko kongera kuhashakira inzira bisa naho bizagorana bitewe n'uko M23 yo yamaze kugenda ibereka neza ko yamaze kuba tayari mu bice byose. Nanone reka twisubirire ahitwa Bijombo, muri grupoma ya Bijombo. Ibi ni ibiki byahabaye? M23 yongeye kwihanangiriza icyitwa Wazalendo. Aba Wazalendo benshi cyane bari bafashe umwanzuro wo kwa advancinga bakaza mu bice M23 ikontorora, ndetse bari bafite n'intwaro nk'uko bigaragara zisa naho ziremereye, ndetse izi ntwaro bavuga neza ko arizo zabongoje. Bigira inama yo kugaba igitero ku birindiro bya M23 baturutse hano muri grupoma ya Bijombo. Aba ibyabayeho babaye nk'abakubiswe n'inkuba neza. Inkuru itugira hiravuga neza ko abo Wazalendo bacucumwe ku buryo bukomeye cyane. M23 isa n'iyari bafitiye inzika, kuko baje basheringa ndetse barasa ku buryo bukomeye cyane urufaya rw'amasasu mu birindiro bya M23. Aba Wazalendo bari bafite imbunda ziremereye nk'uko bigaragara, ndetse benshi bavuga neza ko iki ari kimwe mu bitero bikomeye cyane Wazalendo yari yakoze, ndetse gikoranye imbaraga z'umurengera. M23 nayo mu kwihagararaho yafashe imbunda ziremereye cyane zo mu bwoko bwa BM isheringa aba Wazalendo, dore ko bari bamaze kurenga umurongo utukura, bamaze kwinjira mu defense za M23. Ahangaha rero aba Wazalendo bapfuye ntabwo turamenya umubare wabo, gusa imirwano na n'ubu iracyakomeje, haracyumvikana ibiturika biremereye cyane, ndetse iyi Bijombo kandi ikomeje kuberamo ibitendo bikomeye cyane. Mbibutsa neza ko ari naho hiciwe umwe mu basirikare bakomeye cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo, Umusibejo, ubwo M23 yakoraga operasiyo ikomeye cyane, maze n'umusirikare wangura ukomeye cyane akaza kuhagwa. Bijombo M23 isa n'iyamaze kuhametiriza ku buryo budasanzwe. Abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya, ndetse n'ababafasha nk'uko biri kugenda bigaragara mu magurupoma ndetse n'amateritwari atandukanye. Reka twigire Iminembwe. Iminembwe hakomeje kuvugwa ibitero bitandukanye, nyamara bisa nkaho Iminembwe hazarimburwa, nyamara bisa nkaho M23 itaza kuba muri ibice. Iminembwe ndetse n'ibice bya Mikenke bibarizwamo Abanyamurenge, aha hose haba haramaze kurimburwa nk'uko byari byapanzwe. Ubundi bivugwa neza ko hariya mwabira bice hari harapanzwe kuzagirwa training wing, cyangwa se aho abasirikare bitoreza. Abasirikare kandi bikavugwa neza ko ari ingabo ngo z'uwitwa Kayumba Nyamwasa wari waramaze
kunoza umugambi na Kisekedi ko azahagira aho ingabo ze zitoreza ndetse akahagira na hedikota amadefense akomeye cyane ngo maze abariho bazahagurukira bajya gutera igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero mama 23 ndetse na Twirwaneho ikomeza kugenda irwana kuri gakondo yabo, bisa nkaho bakomeje kugenda bahahagarara ndetse bakaburizamo ibitero bitandukanye. Umunsi ku munsi izi ngabo zihangana n'ibitero bitandukanye biturutse mu bice bitandukanye nk'uko amakuru abigaragaza.